abantu abari kuhangarira mu district y'Isingiro bareberwaho kingi bari kugira ngo kizobe kiri kucira y'ekibine no kubura amizi go gukoresa mu maka gabo no kugaburira amatungo gabo. Hata amizi agari kwingana lita miliyoni 30 nigo garabe nagarugo muri Kagera buri izuba gakashuma mu bantu mu district y'Isingiro. Amizi agana gatekatekwa kuba minji kumaraho kizibu cyibura ry'amizi mu bicweka bitari bimwe na bimwe by'Isingiro. Kagera Water Project kandi Kagera Water Project nkimanyisa ngo amizi nagaza ku rugaha ruva Kagera gaze Mbarra gaze Lyantonde na Masaka bitu gatakagire Mbarra gatakagire Lyantonde na Masaka gaza kubanza gashumbe bungo byona Isingiro district. Impunji settlements zitu ya Nakivale n'Urukinga izo zona naza kutunga amizi buri muntu naza kubayina amizi oyireho abantu kutunga amizi. Project eginetekatekwa kuhereza abanyisingiro emirimo kumara imyaka 2 eyamizi agagarabe nagakorerwamo n'amizi g'abantu n'amizi n'agenyamisho. So buri muntu aje kushikwa kandi tugezeho kugira ngo abarisa bareke guma kuza kweshera Kagera kweshera hamugera. We transfer the water from here to the water treatment plant. We also construct the water treatment plant. Then we're also going to do transmission main. Abamwetu furuka abamwetu za kugaronda abundi tugaronda uku soge ya company ku rugo mu Bufaransa niyo yakora umurimo ugu kandi office y'inganzi y'ihanga National Water and Sewerage Corporation hamwe na France Development Agency ni bamwe habatire musente gasha kwa Ruth n'wamanya.